Lukas bindu walu esplalu ayat nada berwalu walu joni kakawan kol matonggo. Bapak Inang Naboso yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adong nyomba lamang indo duit bani orang tua. Roh balos ni orang tua on sama duit air amang. Roh ang nyomba mengatakan dong puluhan bapak. Dupai roh musing nyomba on lamang indo duit. Tapi lang yang ada balos ni orang tua ni ay. Terus magindo ma nyomba on bani orang tua ay tapi tong dong ang langan jawaban. Sarupa mahita Bapak Inang kita namuron pe sopak do songon tak danak. Ang ulang ibi ipindo hita iberi orang tua ta duit sering do hita ya cerewet marepet jana HP suruh orang tua tak sering do hita melawan bani suruhan orang tua ini. Jadi Bapak Inang idon maya tahun bani kita gogo matonggo artinya Bapak Inang apa nama sa bani